LGBT n'iki niyo ntego yabo par exemple on abakobwa c'est normal ko abakobwa dukisingana ku matama c'est normal ko abakobwa muri bar dutambana turatamba tukinjoyinga abakobwa guhamagarana sheri shushu tunomo rero nkabona hari umuntu abyitayeho cyane ari umukobwa ni ibintu nyene nkunduko even ivyo uvuze na family yanje yarigeze bamaze kwicanga kwisha kuri social media n'iki byarahungabanije umuryango yego ariko ryabara mwatwambika ariko riratubera bari bafise objectif yuko ngira ngo n'igihugu kinyirukana hari ukuntu Imana ikingira umuntu urupfu ugasimba imanga ukagenda uko ariko bumve yuko tutankwa na bose namenye gukunda igihe ndakubona ukabinyereka umunezero utarimwo wese ndawubona icozi cyo zosazana nawe icozi cyo zosazana nawe uriya rukundo ririmba ni rwufite bo reka ndakubwire rero ndakubwiza ukuri je nyibwiriza ukuri ikibazo sigaye mfise mino miss ndakunda nkahora iyo miss yarakaje amakamu asha sha kara utkaye pe karawiba ariko nanivyo kazi vrema na nanyara kabwiye narihoreye tu ndagenda ndakandikira indire bagatinzo imubwira umunsi si mon cœur sautait alors mon silence t'adore ibimvuga nivyo si bihimbano ibanga ryo kunyiba umutima waribwiwe nande ko nisanze nakubwiye byose naciye ku ruhande kuvugo ivyo gukunda banda bisubiyemwo ivyo kuvuga ko notandukana nawe banda byibagiwe rero uwo muntu yarabayeho aranzuguka mu bwenge ndiyumvira ndamuhereye kwe nuko kuno nyene banyibona nk'akabire nyene none ubona iyo myambarire yawe itagiye kukubuza umugabo mbimbuza umugabo baranzi ko ndi mama romantic romantic woman ariko kubisubiraho urukundo rwose dufise mwumva hari abaza bakaruhonyanga bakarukinisha abo bantu badufata nk'abavayo nk'abantu batari serious ntabo dukeneye yugiye ndaremba wataha nk'aba muzima umwozeho bikarenga icyuya kigatemba estagongo iki ako kantu kayibasura amatwumva ako kantu ngo iyo bigenze bite abantu mudashaka uru rukundo ayo magambo yose yakora shiraho akandi kamwe yo Clarisse muri zimwe zagiye ubu aka kamwe ndakaririmbira amafaranga kandi urayamba kuba muri we niko buzima kuba muri we niko buzima kuba muri we niko buzima ahanagura amarira y'umutima kuba muri we niko buzima. Si mon cœur sautait, alors mon silence t'adore. Ibimvuga nivyo, si bihimbano. Ibanga ryo kunyiba umutima waribwiwe nande. Ko nisanze nakubwiye byose naciye ku ruhande. Kuvugo ivyo gukunda banda bisubiyemwo ivyo kuvuga ko notandukana nawe banda byibagiwe amaso yanje akubonye rimwe bintera kuzura umunezero ndatwenga
sinarizi ko nzohura n'umuntu anyumva nkawe wanyibagije agahinda k'urukundo wanyibagije agahinda k'urukundo kuva ndakurose namana kamwemwe ubu ndagufise bebe sinkurekura ibihe namaze mu mubabaro wewe warihe kukina kumenye kare ngo twijanire kure none ubu iby'urukundo nabibaza jewe nawe ibyo kabaye karatandukana nawe ibyo wabyibagiriye yanje yakubonye rimwe bintera kuzura umunezero ndatwenga sinarizi ko nzohura n'umuntu anyumva nkawe wanyibagije agahinda k'urukundo wanyibagije agahinda k'urukundo warwaje abantu abantu barwaye umutima isitanishwe mvuye muri ntuzi muri nari mu Bararitengereye. imagine ko ngwaye na grippe ntabyo mwumva harimo akantu ka grippe nyene nabyumvise ejo turi kuvugana ariko ubu wapi byaheze yaheze twagerera akajya kandi kaya kandi uyu munsi ndiga kuvuga ikirundi umva iyo doje yitwa rimwe gusa akandi kitwa nawe ndakwigisha amazina yayo yego twagiye na formire y'ukuntu ngukunda jefise wewe uhora untangaza ukuntu mbera mwiza buri munsi ubwenge bwanje ntibukeneye kumenya yuko hari abandi bankunda nukuri ko nkuzwe nawe birampagije ibindi ndiriye muri kazoza naho ntarabimenya icyo zico zosazana nawe namenye gukunda igihe ndakubona ukabinyereka umunezero utarimwo wowe sindawubona icyo zico zosazana nawe icyo zico zosazana nawe oh my lover I like to be wherever you are hold me now oh my baby I just wanna feel your flavor yeah ongera umpobereye cyane kuko bintera kumva ibicuro ngwino nkuririmbiresha indirimbo y'urukundo iyo amajambo aryohera umutima nzoyakuririmbira aho uzojya hose nzogumana nawe namenye gukunda igihe ndakubona ukabinyereka umunezero utarimwo wowe sinda
nzosazana nawe ichozi cho nzosazana nawe ichozi cho nzosazana nawe ichozi cho nzosazana nawe yuhu ahora na vibe Estanish ahora na vibe yeah Yesu we vibe ni bayitanga uki mu Kinyarwanda ngo ni karemano karemano niko babyita iri marasoner yeah that's vibe zawe ni karemano ni marasoner okay ntabwo izo dushakisha ni wana telecharge umva dushatse reka tutangire ikiganiro cyacu guys bahaye ikaze kuri Rwanda Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana ni abane namwe ndabasuje ndabaramukije ahantu hose muri hatandukanye Nyagasana akomeze kubahira akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu umva aba nabo bahita baza bakabivanga so sorry guys munyihanganire nuko nyine bigenze rero guys tumaze umva kuri Rwanda Classic tumaze iminsi tumeze ukuntu ariko tuzanye mu vibe nshasha kitari zo gutrecharge nkuko muri kwibona rero muri studio za Rwanda Clarisse nabazaniye harya ndibagiwe rya zina Esther rya ya ndirimbo Yesu we rimwe gusa hitmaker twamuzanye ubundi wowe indirimbo yitwa rimwe gusa hitmaker ariko reka uziko mu kanya wari kuririmba zira ndirimbo nkumva ngiye nko kurira oya gutariza iyo urira bya Nasuya mwenda kuriza ngo nasira mwumvise yarize nukuri none sereka mubaze Esther banzana ko usuhuza abakunzi ba Rwanda Clarisse banzu byinshi byo kumba banzu basuhuza banzu ndabaramukije cyane bakunzi ba TV ya Clarisse Higwa and Clarisse TV nyine sinosubiramo kwidondoro ushize naridondoro ndivuga wese oya agibyo wabinkora uziko duherukana umwaka ushize dufite aba subscribers hari bageze mu 10,000 ubu turi 50k abo ni basha vraiment ndababwiye nibyo ubu turi 50,000 guys reka nkoma amashi basi no muri congratulations to us amashugwe yanyu so nagomba reko baramutsa nongera ndabibutsa ko ndi Estanish ndi umuhanzi w'umurundi kazi nkaba ariko ndiko ndiga ku East Africa yeah that's thank you ubu ndi umurundi kazi gusa duwa East Africa sanzwe nyene murabibona nyene ushize twari muri Clarisse haciye kirekire nari mfise gipara komisa none unaona agarutse rocks so sangwe yahindutse twaza kwivugaho nyuma wow bavuga tumakucukumburiza kera so ndagomba kubamenyesha kandi ko hariho nk'abakunzi banje basanzwe bankurikirana ku mbuga peut-être yego urubuga rwanje rwaribwe rwa YouTube nari mfise Clarisse aza kubivuga twaza kubivuga rero nuko I'm here with you guys duteramane show tuganire dutaramane uyu munsi nyene tubahe bishasha sivyo the news uyu munsi ndiga kuvuga ikirundi neza urabizi mwabarundi mwe n'abarundi kazi bishitse estarase abagenzi inshuti n'abagenzi ngo navyo inshuti n'umuryango abagenzi ndamuri bomwe mwita inshuti ego kuri so bw'inshuti ndaguye ngo inshuti yanje uri umuntu dufana ikintu isano dufanye isano rero abarundi n'abarundi kazi mu nkunda nabazaniye Estanish umva indirimbo yawe tano mu rugo twayisibanga imagine mwayihaye indi tayi
ibanga ryo kumena umutima uyu warawurangiye arawumenaguye abandi bawubye ari buzima ugenda wumenaguye. So guys, rero mwabonye Estanish namubazaniye ubundi yitwa Nishimwe Esther. Rero yarakagize nyine ukuntu ngira ngo mbibutse ku bantu bataza ahantu byavuye ahita akagira Estanish. Rero Estanish niwe nabazaniye twongere tuganire tumaze igihe kinini cyane tutaganira nyuma umva ariko umenya Imana yarashatse kugira ngo ndindirize hiti zose zibanze zize. Waswe no kusanga i Burundi. Mana habuze gatoya. Mwe muvuga gatoya. Gatoya. Habuze gatoya. Ngo njabuke. Njabuke kandi bibona mu Burundi ngo biraboneka ko yari yateguye surprise ntambwire. Ubone naho nyoye mu Burundi. Ibi bireba bihonyore neza kuri kuzanga muri shooting ya nawe. Na igosha. Ese reka nkubaza arakaro nabonye uri kumva mbona wambaye ijipo uravuga ngo imiyaga ngo urumva yinje Clarisse uzomara amazi abana we hari uri gushutinga nawe hari indi iri kuza nyene nyuma izosoka maybe nka after 2 weeks. Rero yamiyaga narahantu numbiranteruye harukuntu namba akantu kagufi nyene kaguma kagira nko uriya muyaga wumvishe winjiye nyine kenshi iyo mbaye sexy harukuru umara umva utuyaga tukijya n'ino nyene none se nari hejuru kuri etage ijya miyaga wumvishe yinjiye hari ukuntu nyene rega ntabwo nabivugira hano nyene yova yede something sena putting something ntabwo karimo hari ibintu biba bigoye nyene kuba uri muri shooting ukuraho ngira usubira ntabwo nozomara amazi wese bundi kuba sexy hose vazi gushika hejuru. Okay. Ntabwo gashiramo. Esta nashobotse. Rega nari ngombuye umuyaga mani yari gihe. Donc turaza no kubika tuzo tunabivugaho kwanza. Muri iyi minsi ishize uri kumva after za hits zose urumva nyine nk'abantu baba star hari ibintu biba bigenda bibavugwaho bigira gute. So rero nabonye bombo krata esta ntabwo ashobotse uri kumva bibombo krata bigenda binyuraho uyu munsi wihanganira ibintu ndi bukubaze ugenda ufite byinshi byo kumbaza umwaka irega ni mwinshi haba havuzwe byinshi none nakwiboneye ntabwo uri bunshi uragenda ubishyiraho umucyo niko muvuga umucyo nyine nuko nyine urabishyiraho umucyo nyine dukomoshe kwako kantu k'intuze k'imiyaga n'akashipo kigira gutya tumaze iminsi nyine tukubona mu mapantaro uri kumva muri vibes za kigabo amakositimu siko bimeze amakositimu reka mbivuge muri sanse muri sanse nyene iki muri sanse reka bivuge muri iyi sanse nyine nk'umutomboy uravuga iki ku nkuru zivuga ko ushobora kuba warinjiye muri LGBTQ mama yake na mama turapfuye zigafite vibes turaziwe urazi dushireho umucyo ko waba uri muri uwo muryango siko bavuga LGBTQ iraremerewa urumva ko usigaye ukundana n'abakobwa bagenzi bawe aratwicaye Estanish ndashaka icyo kintu ushyireho umucyo umuryango ndataje icyo kintu ushyireho umucyo bon reka tugende buke etape par etape bwa mbere naranka gushira vie privé ya style yanje kuri social media mugabo sukuvuga yuko ngo ari ibintu ngo mwabonye mwabonye gushasha kuri social media kubera ko
je ubundi niko nakuze nimereye nambara uko ndinda ngana uko nambara uko nkubwo iyo ndi mu kazi kandi byahoranye sinya contrat bwa mbere ya label ya mbere hari ukuntu bobo ba one even kandi bari bakeneye ku brandinga as an artist ari yambara genre ibintu biri sexy gose no ba brandinga nk'umu artist yambara ibintu biri traditional yego muri bukankora za comments niki nari muri yo brand ya iyo ntuzi nta nubwo nambara ibintu biri sexy even rero mu nyuma ngiye gusigninga contract biba ngombwa ko nshira mu mutwe ko cause ndi mu kazi nico nabajije umuntu kare twari kuri radio ndamubwira ati iyo umuntu umusirikare ari ku rugamba bayambaye iki teni mfite n'inkoho twe urugamba rwacu ni stage ni social media canke ndavuga gute kamera nibwo rugamba rwacu tuba turimo donc niko kazi tuba turimo rero zira teni z'urugamba ndazambara urugamba mu buzima busanzwe jewe nuko nyene ntituba muri koti imwe ntituba ahantu hamwe nyene ndiko nabisobanura yego hama after impamvu rero yatumye numva ko Jean even my TikTok my Facebook hehe naharuye none I spend my money for my clothes zizimbye cyane kandi zinyene nambara ku nyene mvuga kitomboy ya kuko ndiyemera kamera nambara impuzu zizimbye je zizimbye cyane yego acha ndaho none nzozo ndazambara abanyesite gutya nyene ndengara mu duga abana ngo nishingo ewana ngo uno musi ngurakaze nta ni picture nta ni kintu nakimye why so nahisemo rero gutandukanya ndi mu kazi muzombona muri image ya mama wo nkuko musangwe munsi ubuzima busanzwe simaka ngo meni ifunze wana I must mpendeza kwambara uko umutima wanje umva wifuza kwambara ariko I respect my job you know niho rero ubona abantu bibacanga kuko nk'ubu unye no kubaza ikibazo Clarisse yego nyibariza ngiye ntari ega naye ndi umu journalist mu mwanya hari video iri official uzi wanje nambaye gitomboy video yariyo yose video hoya mbona bagutemeka ariko ngiye mbona bimeze nk'ibikubangame mbona bagute atashe stanish baba kwambi narase niho nabonye hajya nyine uvuga ngo imiyaga kwandi ngo byimiyaga nari sarishize bagutemeka ariko nkabona ni nk'ababigute babiguhata bakwambitsa amakanzu festival ndi allergique umubiri wanje kuri makeup c'est pas bon ntibisigura ko allergique bayivuga gute ubwo abantu bose babyumva allergique uruhu iyo maze nka 2 days cyangwa 4 days ndabyisiga ama foundation ni ndagira ntuzenya donc burya buntu aho pere bukamera nkaba bizarre nyene bon akenshi yo mejeje akazi ndagira nyene mfise kutundi tuntu twanje nyene nisiga nyene batubona none abantu nyine bavuga ko bitewe n'imyambarire yawe abavuga ko ndi muri ya famille wa mujyango urababwira iki ya famille yananiye pe n'indome nyinshi bon reka ndacishuriye ko bon si ubwa mbere si n'ubwa kabiri kandi haheze igihe kirekire icyo kibazo bakikubazaho ngira ngo kuvanza gukora mbango na kidumu even kidumu nawe ndamushikiriye appearance yanzi ko muri visual music yarabimbarije nawe ndamubwiye ati wowe mbona ari byo koko cyambu cy'abafaransa ngo no juge par apparence appearance irabesha kubera ko jewe mfise uko nsangwe nkunda kwiyambarira ni nkuko n'umugabo twabyaranye jewe tugikundana bishushe cyane naratora impuzu ziwe nkazikubitamwo kagenda no mu rubanza nambaye aga costume kiwe nkacomoka kandi yarabinkundira arambwira ati vraiment wewe nuzozurangora ndabona kintu wangoya fresh ngo ikasa wowe utapeleka yoyo sawa wow urumva rero ni ibintu nyene nkunduko even ivyo uvuze na family yanje yarigeze bamaze kwicanga kwisha kuri social media niki byarahungabanije umuryango yego binteza umuryango mama aramamagara mu cyumba arambaza turi babiri ati oya turi ndambwira ati mama nawe wewe vraiment nawe wandezi unzi neza kugira ngo kwangwa tangu bivuga cyane ngo ntabwo naje kugira makenga ngo mwana ngo urabona ngo gufuka mwana gusenga ngati nukuri
jewe bagusengere ngo asengere ureke pfukama iby'uwo muryango ndavuga jewe ibyo bintu uko uransengera nabyisengera nirongira amafaranga ibyo bintu byo ntabyo nzi jewe urumva ko yewe mfise abana ubukwina wanje agira kuri 8 imfura yawe wanje yego nakandi gato kiwe abo bose baciye ubwenge kandi bakoresha amatelefone urabona imagine rero nka post nkizo ziko zirasikira kuri rezo social birantusha nkavuga ati none nk'aba bantu njye mfise famille yanje ndiko ndirira abana biwanje nishakira amafaranga ndera abana tututu bon kandi byatanga kuvugwaho kuvaho nivuga ati je suis indépendante ndi umufemme indépendante ibintu by'abagabo turindirira bimana izozana duhuza kuva ico gihe niho hatangwe kuza ubu abantu tuba ubundi ntabwo byavuye no kuri style gusa byavuye no kukuntu mba nibereye agasingo mother karaho yari ukuntu asunga mother n'abasuzukurika ngoca yaramba baje abantu abo bantu rero babivuga ibyo kubera ko biko biranteza urubwa kandi jewe sinzi kwisi bon ndanabivuze kubera ko hariho peut-être bari ko baraba ikiganiro batari banzi naho ubundi maze imisi ntanga gasopo cyane nahana no gushanshwana nk'iyenerva narakijijwe narakimwa ngakizi nariko ndavuga iki kintu aho iyi message yose izoshika bavyumvirize umuntu abantu bateguye kwamamaza ibyo bintu nakagwisi n'umuntu umwe canke babiri kandi banzi neza yuko ibyo bintu je ntabirimo nico kimbabaza kwa kundi ufina n'umuntu ukamublagisha ati par exemple abakobwa c'est normal ko bakobwa dukisingana ku matama c'est normal ko bakobwa muri bar dutambana turatamba tukinjoyinga bakobwa guhamagarana sheri shushu tunomo rero nkabona hari umuntu abyitayeho cyane ari umukobwa umumeke keneye kumenya why the reason why I do ndagati none ndabazi est-ce ubu sinemera kugira umukopine w'umukobwa uzi ko n'abakopine banje bose b'abakobwa bose babajanye muri iyo domaine nkuko twaba tujanye na Clarisse hano bavuga ngo aje ngo na Clarisse ngo pingo nawe ngo yarariye ntituvugane ngo nawe yarariye ngo bose nyene ngo n'abagore bawe ndavuga none nagade ko bugiye ku Burundi bwose wa rero byarambabaje ndiko ndabwira bano bantu kwambika ibara umuntu hari gihe uri mwambika uzi kurukura mucafuza yego ariko ryabara mwatwambika riko riratubera yego riko riratubera ibarabara kubera ko jewe ntabwo wabwikintu kimwe mfise bavyumvirize hari nabashatse kunteza ngira ngo ndazi babijana kure cyane kubyo bwaho bari bafise objectif yuko ngira ngo n'igihugu kinyirukana bari bafise objectif yuko ndazi sinzi bafise ibintu byinshi byabo ngenda no mutuntu twinshi ibindi ndabironka nyene hari ukuntu Imana ikingira umuntu urupfu ugasimba imanga ukagenda uko ariko bumve yuko tutankwa na bose ntitwankwa na bose bariya babibwiye baraje barabitubwira kandi tubanye tuzinanye abo bantu turicara tugasangira tugatwenga ariko Imana ibabarire cyane baririmbire nk'akaririmbo aho karirimbo nzokaririmba karahari oya ntibazongere kwera byarambabaje cyane bibabaza umuryango wanje cyane kuko mama amaze gutoza akamenya ko atari ibyo yararize imagine festival mama kivyumba bwa mbere yaragenda mu bitaro aragwara birambabaza ngira ngo okay iyi ni base bihereye aha it's okay kumbe ariko arategurwa ibindi bikomeye gose imagine ko bategura n'inde mantanya yo kugira ngo umva ngira ngo bumvishe igihugu cyose yuko I'm a lesbian mugabo jewe naravuze ati nta muntu umwe nzopfa nisiguye ko kandi ibyo byose bariko barakora ntibizohindura uko nsanzwe nambara uko nsanzwe ngenda ntibizohindura gahunda zanje nzoguma nkora nka jewe Estanisha uko muri abo bose nta numwe ansumira nta numwe ngura zino mpuzu tube tubahana cya kabiri nyese imenyego simba ngene umuntu amenyera ndi mu kazi ndi mama o Estanisha mu buzima busanzwe ndi jewe ndakumbura reka kubona jewe ibyo bintu baguma batangaza basubira bingeza ahantu biko biranyisha mu mutima biratuma mpungabana muri kariyeri anyway sinanahungabana kwanza no biranahindutse nta nibyo guhungabana nta byo guhungabana kandi nta niso none ahangaha umuntu ufite iyereko aritambutse umusore wumva
Estanisha ariko abe yiteguye aba yiteguye ibintu byo kuza bafite natanga ngo urumva ngo ndagukunda imyaka ibitatu no hari umukobwa muri Uganda nabonye wavuze ngo ngewe nyambika impeta niba duhuye nyambika impeta numara kunyambika impeta utangire kumbaza ngo what's your favorite color ukundi kuko iyo interview ndayihaze maze interview yo guhora mbazwa ngo ukundi iki ngo tumenyerane ngo imyaka ingahe imyaka igashira bikarangira nkahakaza n'undi ngo se ikibazo duhura naco abari interview ndayihaze ngo hita ngo ikibazo duhura naco urukundo rwose dufise ni rwinshi rwose baranzi ko ndi mama romantic romantic mama ariko kubisubiraho urukundo rwose dufise mwumva hari abaza bakaruhonyanga bakarukinisha urumva kubera ko bazi yuko an artist ntashobora kuba mu rukundo ntashobora kuba serious hari ariko barubaka mu myaka iheze abartist badufata nk'abavoyou abantu batize nukuri kw'Imana ubu biko birafata intumbero kubera ko imonde gendera hinduka rero ubunye nta bintu byo gufyina abo bantu badufata nk'abavoyou nk'abantu batari serious ntabo dukeneye abaririmbyi barakunda kandi neza cyane bahura n'abantu batari bo Jesse nzoja gukundana n'umuntu ankeneye ko 6 ntawe nkeneye uwo muntu azoza kunkunda ntakivuze gitara azogenda ntakirestanisha shagenda ntawe nshaka nico gituma mvuze ati hazoza umuntu yiteguye kuba serious ariko ko kuba serious kuye gutambuza akazi kanje aho onye ushobora andika muri comments none se reka nkubwire iyo byose yiteguye umuntu yiteguye kureba n'umuntu umeze gute yiteguye kugurura umutima kubganje ninjire ambwira iryo banga ndawumwibe ndawutware Esther none se hari ahantu bihurira urukundo rwanyu afise n'uduhera dukeya dukeya no kuvuga ko nyine ejo byumva none se Esther ntazwe maboko kuvuze ko vide abahanzi mukunda nkurikije n'indirimbo za ndirimbo no uzandika narimwe gusa narayanditse turimbana na MT birantwara akanya katari gato mugabo akenshi mba ndi concentrés nese bira bintu biba bikurimo biba bikuviye ku mutima uriya rukundo ririmba ni rwufite reka ndakubwire rero ndakubwiza ukuri je nyibwiriza ukuri ikibazo singaye mfise mwino miss ndakunda nkahora urakunda gahora nkunda nkahora nyumve none bwa bwoba ndarujemo canke ndeke iyo miss yarakaje amakam asha sha karawutwaye pe karawiba ariko n'icyo kazi vraiment nagera akabwiye narihoreye tu ndagenda ndakandikira indirimbo agatinzo imubwira umunsi byagenze neza babizi ko iwacu vraiment umukobwa kuja gukatira umuhungu ni bisobanutse ni bibombo clad ni bibombo clad uragenda nyine ugafuga hwera ukamuraba ugakora uduservice ukagenda ukigira namwe nabwo tukabandaye basibone ko yibwira mugabo atabyibwiye nta kundi rero uwo muntu yarabayeho arazunguka mu bwenge ndiyumvira ndamuhereye kwe nuko kuno nyine banyibona nk'akabire nyene mugabo nyene nkabona nawe nyine ari proche cyane naye none ubona iyo myambarire yawe itagiye kukubuza umugabo mbimbuza umugabo kubera nyine baba bakubona bakata babona muri reka nabyo wamenya ababikeneye ababikunda nje ntabo nshaka ntabo nshaka kubera abashaka bimwe byinjiramo umuyaga biya by'imiyaga oya aba bagukunda bankunda ukuri ntabwo donc urabizi nawe we none abantu bose bakubona kuri mwiza oya okay hari baba bakubona kuri mwiza nabona bakunda uko bakavuga ati nukuri Clarisse nuko kuntu yene nayo mahereni ewa abane bavuga ati ibyo bishatsi yashize ko wapi nakure kujya sana ko aho rero abo onye nanje ntabwo nkeneye nanje bavuga ngo nishingwa baradundika sana aradundika ibandinde kabisa hari n'abandi bavuga ati imagine ko kuno munsi naciye ahantu hatatu n'abakenya barankunda okay yazuru mekero raro mwarudanga wow una kasmati okay ngati yes
anyway hari iyo navuze ngo apparence irabesha ikubesha kubera ko jewe umbonye uku maybe sinkunda kwerekana how much ndi sexy mu bantu si ibintu bikenewe Ibu ushaka kumenya ko ndi sexy twende chumbani utaniona sasa okay iyo yo kuvuga ngo niya nini sawa nitwashika ugasanga ndi bire uzoshubitahe none se Estanish reka tujye ku by'umuziki nkuko muri kwibona nyine turi kuganira na harya ibanga oya indirimbo yitwa rimwe gusa hitmaker harya indindi ni ibaza ukuntu mba nziza ariko nawe yangira nawe wayise namenye dusazana nawe nzosazana nawe umunezero utarimo hirwa nkagubona icyo nzicyo nzosazana nawe Nira rigiye kumubaza uretse gato bebe uri kumva rata tugendeye ku byo umuziki twatumenyereye ko indirimbo zawe tuzisanga kuri YouTube channel yawe ariko natangajwe no kubona iriya ndirimbo rimwe gusa njya kwishaka kuri YouTube channel yawe nkayibura nkasanga kuri YouTube channel indi ndetse nashaka na YouTube channel yawe izindi zari ziriho hariho ya indi ya kera nakumenyeyeho ya uzaza urebe niko yitwaga ya Africa come and see ndayibura byagenze bite YouTube channel ntayo kigira usigaye ucuriza umuziki ku zindi platforms byagenze bite nagahinda kwa hiyo nayivunisha numva no marira amosozi yakorotse avredire ku bakunzi banje jewe naribwe shene cyane ya YouTube iragenda ndayibona uko navuze kakagwi kavuye mu byo kunyita umurezi bien bakarokera ku mbuga zanje bariko bararondera ama épreuve donc ibyerekana like bafate izo mbuga posting ko ibyo bifuza byerekana LGBT n'ikiniki niyo ntego yabo kuko ibyo byose biko bikorwa n'umuntu umwe uwo muntu waramumenye ndamuzi asigaye ko ndamushengeza cyambo cy'abarundi ndamushira habona turacamubitse rero YouTube barayibye YouTube iragenda batwarana email even your number nayenze kuyisaba madamu wa Kidumu donc nta nimero nimwe y'umuntu umwe yarisigaye amafoto everything okay ndavuga ati sawa ndarira ndahora mugabo ndaraba turagerageza turatryinga abahakazi bose bo mu gihugu bose ndabakoranye ndashira amafaranga ndavuga ati amafaranga ngaye umuntu ari bushobore kuyimpa mu maboko ku channel yanje nkayibona dori faranga bose barananiwe Daronda n'abari out of country bagiye kuvyigira hanze biranga anje ndasura ndagerageza ubwanje hari aho batubwiye ati ko mwa reportinze baturindire maybe babirimo ubu nicaye ndindire an answer sinzi ngo bazokwishura iki sinzi ngo bizogenda gute mugabo candaraba ninaguma mpoze nkicara hariho ababigize nyene bari bushe bafata za ndirimbo zanje zose bacumite kuma kandi naho nyene bari bamaze kubitangwa kubikora bagenda bakubita ku manuza yabo byose cyagati no kandi none ngisohora nawe cyane yagiye ijoro nasoyemwe nawe niyo joro nuze yagiye yego cyagati umuntu rero yakatagetinga n'akarembo gashasha ndabe fastation crane channel ntere nshirako nuvuya channel babona ubu niyo yazananye indi ndirimbo nawe yego ndagerageza ndakoranya abarimbyi bagenzanje nyene mu gihugu baramfasha turarondera abasubscribers baraduga nyene ubu ikirakwega bukigeze mu madimira arenga imaze ukwezi iyo channel yitwa ngo iki uziko nahinde nakazina buke nibyo nashakaga ibintu by'abahaka bashamo kano kantu then star inyenyeri amanisha kuko ubundi Esther ni Geburayo mu cyongereza ni star inyenyeri ucuronka Estanish mushasha ngo mushasha nuwo urabona ko natambwe gushiraho n'izindi za kera
kugira ngo abantu ntibagume batakara. Ego. Okay. So mugende turaza gupininga YouTube channel yawe nshyashya hano hasi ku kiganiro abantu bagende bakore subscribe bongere bagushigikire. Ntibagume basamarira handi kandi bafise umuntu bakunda favorite artist. Noneho Comments Africa. nayo ntago ikiriho hano. Iyo onye yari hari wari yarayipostinze The Estanish umustar nukuri hitmaker wa ziriya ndirimbo zose twaririmbye akaba afite subscribers ibihumbi 11. Please do subscribe abarundi n'abarundi kuko channel bayitwaye igiri kwize 60000 donc 60 byaba subscribers. Umva ko nariko ndegeza kuronka naka award ngosha ariko ntaco kubera ko uwatwaye ya channel nibyo ngumambwira abantu uwatwaye iyo channel ntiyantwaye amaboko yo kwandika ntiyantwaye ejo yo kuririmba ntiyatwaye appearance yanje ntiyatwaye n'ubwonko so yiruhirije ubusa ko biko biranamucanga mwino misi buca bumusazi yazo bumusazi byento mugasi ndamwipfurije ndamusabira ikigongo ku Mana ahinduke kwera ibyo yakoze ntaco yahinduye kuri jewe nagumye ndi Esther Nishi. iyo inzahabu bayituriye bakayiturira cyane mu muriro irazigira iguma I'm shining like a star, you know. Babyumve rero nta kintu kimwe bakoze kuri jewe ntaco bahinduye ahubwo bazoze basaba ikigongo. Mwirukange mukore subscribe kuri Estanish. So twagiye rero ndagira ngo uturirimbire ku ndirimbo uri kumva ndagira ngo undirimbire ku ndirimbo arahashamana yanjye bebe naho ndirimbo arimo aragorana bebe wamubonye arimo arancanga akanyibagirwa zanjya gukora interview n'umuntu udahari nawe umutima yarawibye zanjya gukora interview mwohere yazandeba ahantu mwohereza kubera ko ura disturbing ugatuma umuntu yibagirwa n'ibyo agiye kubaza. So guys munyihanganire oya that's the things you do. So rero Esther nagira ngo reka dufata agapoze kugira ngo nze kongera kwibuka ibibazo kubera ko isi what yaje ari sexy man ano nagende Mbabarira turimbira indirimbo waririmbanye na Kidu nanjye kukubaza mbere yuko turimbira iyo ndirimbo kubyerekeye umuziki wawe muri iyi minsi sigaye mbona utari gukora umuziki wo kuri ntuze gusa sigaye mbona gukora n'umuziki wa live. Sinzi niba ari bitaramo niba ari mu tubari niba ari karaoke arono ndagira ngo dusobanurire ko icyo kintu niba ari no mu tubari cyangwa handi hantu uri gukora umuziki uririmba live dushishikariza n'abantu kujya baza bakaza tubwire. Bon jewe cyambere music yanje ntabwo ifise limite. Ahantu hose hari amafaranga ndahaba baryumve neza hari amafaranga rero akabari uko kuba kameze kose I mean gafise amafaranga bon bantumiye as a job kuko akenshi ndari yamba ndi muri movement nyinshi hari ama concert ama festival ama bon quelquefois ndorganiza na jewe izi wanje ngatumira abantu bakinjira bakariha. Hari bande waburimo gwanje ndayifise hariya me ndino hari gihe nikora ku ya Kidumu canke tugafashanya n'aba musician ba Kidumu ariko iyo ndi hariya nanjye ndafise Mamao band. Bon Mamao band ni bande yawe ku giti cyawe. Wow. Rero tuba turi muri movement kugira ngo babyitangwa iki on fait bouger le budget. On fait bouger au budget. Simuze mu budget na Kenya Nairobi. Sinjo niko nakwambia Kanairo. Byose birashoboka. Noneho munyaruke on fait bouger Kigali. Mvayo. Kigali miti very soon. Yesu mana wono no simbakira imbogo. Turaza hose Mamao band turirimba every language. Turaririmba English, Swahili, French, Kirundi byose Kinyarwanda tutu. So that's why nakubwira ati
ubu ntabwo nkiri umuririmbyi ngo ndi umurundi kandi umuririmbyi wa East Africa njyewe sibyo Esther ni East Africa utarimwo wese ndawubona icyo nzi cyo uzobyarana nawe uzobyarana so twagiye rero ni wowe umbamo ni wowe umbamo ni wowe umbamo atibye gitari atibye gitari igitari ndagitwaye ndashibye na jewe kugira akantu nako ntarabibona niyumvira yuko nazokunda iyo numva urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga kuko numva bavuga yamuhe sinamenya yuko biryoha ndakubonye byose birahinduka ishusho yawe ikamigaruka muri jewe umutima wanje ugatera unyibutsa izina yawe ko niyumvise mwihinduka rikomeye nuko ibintu ntazi birashwaramwo bikomeye niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo niwe wumbamwo waraminduye unzana mu rukundo niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo niwe wumbamwo niwe wumbamwo bwira ivyo bintu bigushwayemwo kugira ngo ndabe yuko twoba turwaye kimwe ngo kubisa amaso ubwo nyene ntakaza umwuka numvise ijwi ryawe ubwo nyene ntangura kwipanga nkatangura gupanga amajambo nza kukubwira uryoherwe nkaca nja mu cumba kurondera impuzu nziza ngo mbegwe uru rukundo ni komplike uru rukundo ni danje uru rukundo ni komplike uru rukundo ni danje rabukungana hanyuma ukanjugumiza niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo niwe wumbamwo warampinduye uzana mu rukundo niwe wumbamwo nkakwiyumvamwo wanzanye mu bwami bw'urukundo nca nigumirayo niwewe kwiyumvamo ndakwiyumvamo iyo ugiye ndaremba wataha nkaba muzima unkozeho bikarenga icyuya kigatemba Esther gongo iki ako kantu kanyibasura twumva ako kantu ngo iyo bigenze bite ngo iyo mukozeho bigenze iyo ugiye ndaremba wataha nkaba muzima unkoze ko bikarenga icyuya kigatemba umuntu iyo adahari uraremba yaza ukaba muzima ariko yagukoraho icyuya n'icyo cyuya ni ikiki noneho iyo bagukozeho icyuya urubira ni icyaha ninde njyewe ari wo mbona nyene ntawe wo kubona kubera ko nyene njye nacyuya nyene ndazi ibyo nyene bizome temperature ari umuvyo wa temperature hariya reka Esther dutegereze indi ndirimbo cyane indi ndirimbo navuze wambwiye after 2 weeks bo iyo after 2 weeks ni collab nakoranye no mu Faransa ariko hariho Paris turagiye Paris abanye Paris baranteye bon imva izo bari collab
iwanje ndiko ndareleasinga nashaka kuyisohora amakolabo yavuye mu nzira kugira ngo ntihabemwo embouteillage hari korabo nyinshi bon si nyinshi cyane harimo niyo turiko turakora no muri ibyo bitwa Arafro sinzi ko mumuzi ya ndazi ko mvuze Arafro abanyakigali baramuzi cyane ndagukunda ndabivuza cyane ya hama twumve bashizindi nyene izindi nyene nibanga kubera ko nibanga narazishutinze nyene ntabwo nshaka kuvuga umunsi izosohokera ko kubera ko ni vuba cyane none se muri iyi minsi turi kukubona hano muri Kenya ubu turi kumwe muri Kenya guys ni iki utuzaniye muri Kenya ni iki uri gukora muri Kenya what ya bo muri Kenya ari indi migambi ikomeye cyane yahanzanye kandi naho nyene singiye kuhatinda cyane cause ndikonda mu Faransa de bado ariko ndikonda ja Ethiopia wow hari utundi tuntu nyene ubyumva nyene hano nyene zo icara gato bo nama naje kameme abanye Nairobi ni bankenera bazosura bambone ngoma nduku namwe ni mwahamagara nzoza rero hano ndikonda ja Ethiopia ariko ntegeza kuvino mpejeje izo gahunda zazanye bo harimo na gahunda zo kuririmba hari nundi mutipe nyene turiko turakorana nawe I think ko good idea nari kubihora abantu mukazobibona nyene byabaye nyene nta kibazo nitumuvuga ariko hari ibintu uri kudutekera ya ndiko urabitunganya twumve umusosi ugeze nko kuri 90%. Aho ndumva ugiye gusha. Azego twarure gume hafi y'imbuga, Rero reka ngusabe nubundi wongere ugiti utucurangiye akarimbo mu ndirimbo ufite. Ubundi we nusanga ucuraranga? Oyasha, ye curange hano bagira ngo umara amazi. Abanyene n'inzara ni hatari. Bagira ngo umara amazi. Yo. Ubu mwabonye impamvu nashiraho inzara rero bisobanura nyene ntibazonge ndazishiraho ndi muri shoot n'ibindi bidahurika okay basabye indirimbo hariya nga Ugasubira izasabwe tugeze uzasabwe Swahili English I can't keep quiet. I want you to feel the weight of African beauty. Afrika ya mashujaa, Afrika yenye baraka, tunaridhika na maisha yetu. Oh yeah, it is not a lie. Come and see for yourself. Ukija utapenda, hautatamani kurudi nyuma. Karibu tucheze tufurahie kwetu. Karibu tucheze tufurahie kwetu. Come and see Africa. Africa my home. Come and see Africa. Africa my home. Africa. Tucheze muziki wa Africa. Tucheze muziki wa Africa. Let me share with you the sweetness of our beautiful dances. Ukienda South Africa wanacheza pansula. Ukifika Angola we dance kizomba esemba. Botswana mopato, Malawi nichewe, Zimbabwe we dance mbende gule wa mukuru, Cameroon bikuti, RDC mboka musika na ndombolo, Ashi, Nigeria utiloguru, Kenya isukuti, Uganda asoru nyege, in Rwanda we don't
Yes. Ini Rwanda umushagarira umudiho. Yeah, Tanzania makonde sindimba. Aiwacu Burundi naho dutambi nambo nyinshi yeah. Ingoma umutsi bigisura maya yugwedengwe. Karibu tucheze tufurahie kwetu. Come and see Africa. Africa my home. Come and see Africa. Africa my home. Africa. Higwa wamushize mu rukundo rushasha. Update. Rwabaye update. Wagize mizajuru. Esther umva sinzi no umva nuziko uririmbye no nkabura n'ibintu nkubaza. Uvuze n'ibintu nkubaza. Waba ushaka tugwe muri show ya gitari katika. Keretse niba hari ikintu ufite wumva wabwira abakunzi bawe kano kanya mu gihe turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba hari ikintu ufite wabwira abakunzi. Ego. Okay, ngaho mubaza. Baby. Ntabwo wambaye neza. Arisi yambaye sex. Oya, guka. Oya. Ninde muntu akwigishije gucuranga gitari? Okay, umuntu yishe gucuranga gitari ni umu brother wanje asangwa ari umuririmbyi cyangwa umuhanzi hari iwacu. Aririmba ibi niwe arimo arranger w'ama music. No? Araranja nko baje nko muri studio. Arashobora gutanga ama idea yuko mushobora kuvuza ibyo bintu muko muravuza. Okay. So niwe yigije kuvuza guitar yitwa Timina So. Kenshi tuba turi kumwe muri band ko yaramfasha ibintu byinshi. Hama arayingisha kuvuza ibintu by'amajwi nabyo nabijije na Mr. Shadu ari nganye ne Nairobi. Uriya Shadrack yarapanga amajwi ukumva nyene Enero Mikael yamanutse kuyisi. Ya kwera ko akenshi namukurikira tugiye muri kwaya nabandi mu nyuma yiwe kabisa niko ndumviriza ati iwana. Kwera ko arasumba gato arasumba ko agati yanje na Shadrack aracamwo abantu babiri batatu. Nawe cyane. Arashagira kane ngira 8. So urumva nuko rero nagiye kubimenya hame bya piano n'ibindi zindi instrument nabimenye muri church kuko papa wanje yari umupastor narabivuze bishize. Naragenda nyene nkavuza nyene kwako n'umuntu adurumbanya ndamenya kuvuza nabimenye gitari namenye kuyivuza niga muri nafise imyaka 8 nibwo namenye kuvuza ama instrument. Ibindi kintu ndavyiga nyene kidogo nyene piano nkoza ko gato mugabo ubundi gitari nyene nico kintu nakoranye nyene. Ni instrument ya. Ni ashindavutura kabisa. Wow. Ndamera amatwi abantu. So none ko wavuye mu rusengero. Sinaruvuye. Ntabwo yaruvuye. Singiririmba muri eglise gusa. Nyene. Ntabwo tumwirukanye guys reka tugushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Thank you so much. Reka tugushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye. Tushishikariza abakunzi ba Estanish kwirukanka cyetse niba hari akantu ushaka kubabwira. Nako nyine bagira uvuge n'ibindi twabivuze twabahaye gasopo abantu bazana ibintu by'udurumbanya kugira ngo banyicire izina bakazana ibintu bya wavuze LGBTQ ibyo bintu ntabwo ndabirimo tasuyemo sindi ko ndisigura barabyemera cyangwa bareke ndene nago nisigura ko ndene nisigura imbere y'Imana. Estanish akunda abahungu asha baba bogare
urumva baba bogari abakobwa bose kuba urukundo rwo kubana n'abahungu ariko kuba abahungu ndabanka n'aba friends every girls are my friends n'abagenzi banje n'abakopine n'abashuti nko mubivuga ariko I'm not lesbian okay bavyumve I'm not bisexual nta kintu kimwe ndimo hama bisigaye abakunzi banje tugumane nkurikire kuri ya channel shasha wandika donc hama bashamo gatire hagati star inyenyeri hama niche star niche okay baza kubishiramo muri ntuzi turaza gupininga iyo bisigaye ndabakunda cyane ndakunda abankunda ndakunda abantu bansengera ndakunda abantu banyifuriza iterambere hama Clarisse namwe nyene umva nyene mwakoze kumuha umwanya mvuga ikiri ku mutima welcome noneho mu gihe turi gusoza n'ikiganiro cyacu guys ndabashimiye kuri Hirwandi Clarisse mukomeze mukore subscribe musharinge ibiganiro byacu ariko mu gihe dushoje turi soza Estanisha ugiye gusoza n'akaririmbo kamujemo yaba arakuhimbye yaba arakuteganya kuduhereza akaririmbo kakujemo niko ugiye gusoza nako ubundi ngiye bye ciao Estanisha umwanya ako gakuhimbarira ko ugahimbira kuri TV reka baririmba nacu kawe cyangwa muzagiye okay yeah nawe umva karagu arabishimye Love was made for me and you baby. You are so romantic. Fatuku bakono ndekure musige mwishamba rya jenyene ubikore nk'abandi. Oh na 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 nari naramenyereye guhura n'abasani b'urukundo bakinisha umutima wanje my baby oh ni wewe wanyeretse uru rukundo icyarico unyigisha kuryoherega ubu buzima sinzokureka ma nalingi yo my super lover chirore chanje niraba mwaryoherwa nalingi yo my super lover chirore chanje niraba mwaryoherwa uri chirore uri chirore chanje oh na 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 uri chirore chanje oh na 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 umenye urukundo Esther umenye urukundo rwarako la reine de l'amour abantu mudashaka uru rukundo Esther ayo magambo yose yakora shiraho kandi kamwe yo Clarisse muri zimwe zagiye ubu aka kamwe ndakaririmbira amafaranga kandi urayamba ndayatanga mwabyumve ariko bazobamvugire nukuri ndayaguha Esther ndasinya okay ndirimba yitwa Kadawa kameme baramba Kadawa raise oh yeah nukuri na Kadawa honjana jana nukuri nemeye imbaraga dawa wisiga uyu musika fashe ndiko ndagufilinga ibodi ndaitachinga ndi muri mudi yo kudansinga nukuri ngumiza yo shaka kukwegera naziki ibinuma kuregera ndaregeye sinzi ibimbayeho numva ndi mu bicu iwe akana Kadawa nukuri na Kadawa
nakadawa nukuri nakadawa tuendelee change tuvae kibamba sana kwa maduru ndakumva mu mutima ashi komeza nugira ubwoba erega ndabibona warandoze niwe wumbamo uri kirore turi kumwe sinogwamanga shaka kukwegera nazika ibintuma kuregera ndaregeye sinzi ibimbayeko numva ndi mu bicu ayiwe akana kadawa nukuri nakadawa nakadawa. Guys, mwumva indirimbo ngiye kubishyurira musanyishyure bye. Ariko ntiyayavuze ko tubigira ibanga ntacyo. 10,000 by'amarundi. By'amarundi? Aranyishe urari biya ririmo. Ibiya mu Burundi gurangaye. Ni nkayo nyene mugabo urumva 10,000 by'amarundi. Ibiya yo muri arena. Ni 10,000 by'amarundi. Ubwo muri arena n'ahantu hameze neza. Ubwo urumva sata ubwo ndagura ebyiri. Ibiya ebyiri 20,000 by'amarundi. Aho navyemeye nacu ariko sindiborerwa zibiri zirantosha ni sawa. Ni sawa. 20,000 by'amarundi. Thank you.